بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلين كي جالت مفكبة جمو فول ميديا الدنيا وتو يرترجم تن أكن مجا مجيني كنيا كنيا لا ربي قدا وكجر تنتي سنحاق كبو أرى كوبي جابا كبردين دفع أكمتي إنتلتي تكيوكان أكمتي غربان تكو ندر بجتة أفتين هرارسيني جدا آيات سورة بقرة دبل ما في ولجا خيستي أكن جدا تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب وانجي ونجبتن توكو خيري isinif qabachuun mala akkasuma wanni jaalatan tokko sharri isinif qabachuun mala rabbiin beekaa isin hin beektan jedha hiikan isaati rabbi waa hunda bakka isin maltu isinif kaaya mee seenaa tana jala deema obsaan hordofa seenaan akkana jedha namticha amata 60 tokkootu intala amata 30 fuudhuuf gaafatee isinis hayyamtee akkas nikaa wal godhatanii garuu walitti hin galle hogguu kana inninis gammadee nama hundaaf himuu eegale guyyaan osuma deemuu hogguu baatii lama ga'e intalti yaada kiyya jijjiiree ani si hin fedhu jetteen namtichi hedduu jaalataa irra hafuu dadhabee nama ergatee isii kadhatee intaltinis lakki abadan jettee diddee namtichinis akka malee jaalataa obsuu dadhabee du'aa godhachuus seeneem haa ta'u ammoo rabbiin waan boodasiif hin taane namaaf hin kennu isuma haala kanarra jiranii namni biraa kan amata 62 intala tana gaafatee isinis hayyamtee akkasitti wal fuudhan walii galanii hogguu baatii lama ta'anii intalti dhukkubsattee hospitaala deettee kana harma keetirraa kaansariitu argamee jaanii harma tokko irraa muran ammas xiqqoo turanii sirgiriinii yookaan dura san hin taane harmi lammaffaa muramuu qaba jaanii ammas kalamadaa muran osuma hospitaala keessa yaalamaa jirtu dhiigni itti ol ka'ee ammas argaan ijji isii lamaan kuttee achi booda hin turre baatii lama booda lubbuun isii addunyaarraa deemte subhaanallah namtichi lammadaa kun guyyaa tokko osoo qananii isii waliin hin dabarsin manumaa fi hospitaala jidduu amata tokkoof osoo fiigoo akkasitti addunyaarraa boqottee intalte duuba rabbiin tana beekaami namtichi dura haa akkasitti jaalala isii keessaa du'aa hedduu godhu ture intala tana irra dabarsee yaa dargaggeetti hin yaaddaawin nama ati jaalattu du'aa irra godhachuu jirtu kun yoo kheyrii siif qabaate rabbiin waan kheyrii addunyaa aakiraa siif qabu abshir sumaaf kenna obsaan eeggadhu amma osoo du'aa irra godhachaa jirtu namni jaalattu yoo si dabre hin yaaddaawin nama irra caalu siif kennuun mala nama irra caalu siif kennuu deema du'aa itee itti fufi seenaa tana Muhammad al-Ariifitu odeesseem rabbiin dardaraa fi shamarran keenya nama isaan jaalatan wajjin walitti haafiduu gorsa kanarraa waan irraa hubattan sheer godhi namni biraatis irraa haa fayyadamu bileen keetiif